njenge-identical force sikwazile ukuthi sithole ama-calls sithole nama-message abantwini ababone isimo salapha emzini lapha batshelwa-ke sithize akhe siyobakhombisa bathize bafuna ukubona bekumnyama abantu abafuna ukufaka irhelebho-ke sibuyele-ke ekhaya ngenhlanhla simtholile umuntu ke wasibhalela-ke okuhamba naye umnganakhe labo khona la ekhaya abahlangabezane nenkinga enjengaleyo-ke akhe ngikwamukele sesami ngikulochise ku-identical force. Yebo. Kunjani sisi? Khona. Ngiyaphila. Bengicela ukuthi uzame ukuphakamise iphimbo lakho libe phezudlwana njengoba i-identical force ifikile. Mhlambe njengoba sekhe safika la ekhaya uthizeni mawuzwa ukuthi isililo sakho namkhana isibawo sakho sifezekile ukuthi sifike la ekhaya. Ngijabulile ukuthi ngikhonile ukufika la ekhaya namhla that day mina bengekho mara. Yeah. Igama lami nginguHope Sikhosana ngimlobeni nginibhalelile. Bakalindze la sitshaba basidilivele ihlabathi la kodwa ngaphakathi soloku jamile la ngaphakathi ayikho into eyibonakalayo ukuthi bathomile ukwakha or njani. Okay, akhe siboneke baka lintshu lesitshaba sikhuluma ngeorganization yala ekhaya yaka Ndabezitha uPete uNdabezitha nguyeke obathelele yona lehlabathi kwaba nephutha ekutheni ukuthi ngumasipala okay wathela ihlabathi nokho umasipala zange athele ihlabathi uluntshu lesitshaba makathela ihlabathi le uyithele ukuthi kwenzakaleni ngehlabathi le ufuna kunakhela namkhana ufike wayithela kuphela. Bekayithela kuphela ngoba ngiyana bekafuna ukusisiza la asiza khona yona ngiyoplaster ihlabathi le. Wo ihlabathi le ngiyoplaster. Oh okay sesami ke njengoba udadewethu albekile igama wena ungathanda ukuthini? Mina ngurifile umngani wakhe. Yeah. Asazi ukuthi bathi kwenzakaleni ngehlabathi because bayibeke la basengakasho next namhlanje. Oh okay. Besacela singene ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakalani. Yeah, before singena ngaphakathi akhe ngitsho ke ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu ababukele yona i-identical force ngalesi isikhathi ke ngiyacabanga ukuthi bazibuza ukuthi apho sesi abahle kangaka bakwethu ningacali ubuhle akhe nizameni ukuthi nicale imonakalo okhona la ekhaya ngiyazi ukuthi bakhona abazokuthoma ke bona bathi bafuna ukuhelebha kanti bafuna ukuhelebha ngendledlana nyana izithize nokho ubuhle bona siyabona bukhona mara asicala ubuhle thina sicala umbereko esize ngawo ke nani ke nifane njengathi nicale umbereko esize ngawo singangena ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakalani. Nineminyaka engaki mara Bancane. Okay. 2000. Ma 2000. Okay. Yeah, nakho ke singenile ngaphakathi njengoba ilanga lebekumnyama nicala phezulu la kuyakhombisa ukuthi bekuchile enasi imbobo le phezulu le ekhomisa enekusese khona nesimelo sokukhomisa ukuthi kuchileke ngaphakathi so ngifuna ukutshela ukuthi ibodeli belimnyama senithola ipende napenda la Basidonatele. ipende donatele bobani Akhohliwe mara bahlala bathunga kwamthweni ngale ngasemall siyabusa mall. Bakwamthweni. Ngithanda ukubonga laba abazile la ekhaya bazosidonatela impahla ukudla ingubo. Masingakhumbula kancane mhlambe case ba acknowledge ngamhlambe bobani labo ababe nobuntu ababe uhoba le the Samaritan people ikaba elibomanga Urifile naye ngokuthoma uzile la ekhaya wazokuletha impahla zabantwana. urifile ngimuphi Yana. Urifile umnganakho ngumngani ocotho okay and then bese abanye Innocent Nkabinde. Yes. Baningi. Bazazi bona ngiyababonga. Uthanda ukubabonga. Esikolweni lapho ya. Nesikoleni la ufunda khona. Yeah. Okay and then ke akhe sibona kuyakhombisa ukuthi la izinto zichithilwe bekunesidlingi la or bekwenzekalani because nakho ubumnyama kusesekhona bekuso. Okay ubumnyama lokhu kusese dark so ismell lesi sisesekhona la ekhaya. Yeah ngibona la bebodini vale ngengubo akhe siboneni ukuthi kwenzakalani Ungapha kunobungozi ke manje. ngapha ngila kunobungozi khona nangapha kuchile nakho sibona kumnyama nangapha kwacha ngaphakathi kancane ngaphakathi okay from ngapha. yes yo bakwethu ke njengoba ilanga lela safika azange ngibone kuhle ke namhlanje sisivele kusise elini yabona ukuthi bazenzele umnyango ukuthi bayicele ngale ngamanye amagama umuntu nangabe mhlambe ufuna ukubasahlela or kwenza okhunye uyakhona ukuthi afahle angene khona la ngiyakubona la akuna roofing
akunamasenke nakho-ke kuyakhombisa ukuthi kuchile kutshe konke iboda nakho okhunye kusisemnyama-ke ekukhombisako ukuthi umonakale ube la ekhaya la bekufulelwe ne konke nje nagcina nivale nangamasenke nje la kusanamasenke sekuyispace kuphela naka namafu yindlo engikhombisako ukuthi ingena ngaphakathi nase sithi siyaqala-ke umonakalo ongakangaka owenzeke la ekhaya usuka umkhulu-ke ningabona-ke nangapha esayidini lela ngapha ukuthi I know this is very bad. Anyone guys khe sabawa before labo abasi-inboxile abathize bafuna ukubona umonakalo owenzekileko la ekhaya bangatsho ukuthi bathi bafuna ukufaka ihelebho babe baze batsho bathi no noma sifake ihelebho ningasivezi ukuthi thina ngithi abobani and begodi sihelebhe kunjani ngoba basabela i-safety yabo and ngikuphi okhunye singangena khona siboneni. Yeah, this is not good. Ngizokuthoma ngiqale ngapha ngibone before ngeza ngapho even though if kumnyama thana bengithole into ekhanyisako ngikhona ukubona kuhle ningikhanyisele ngoba azange ngiphathe ama-light nokho kuyakhombisa ukuthi ngingangifikela-ke into zakhona zokukhanyisa nangapha kuchile-ke yo lapha bekuhlala umkhulu ngapha umkhulu utshele ngapha okay ngapha ngendlela ekuthenga khona nikhiphe izinto zichile ngapha zisele nizikhiphile izinto zonke ezithenga phakathi okay okay enye ikuphi ezokhona ukukhanyisa ngibawa enye-ke azibe-2 khona ukukhanyisa sibone-ke umonakalo owenzekileko la ekhaya kuyakhombisa ukuthi la bekuyindlo ehle mara-ke ngaphakathi komonakalo lo osele wenzekileko-ke angazi khe singene ngapha sizobona Mr. Darman ukuthi mase kunje ngilipho ihelebho ngapha ngila bekugezela khona ebathroom-ke khe siyokuchile lapho ngaphakathi umonakalo lo usuke umkhulu-ke ningabona-ke bekuyi-bathroom-ke abasayi-ke ngaphakathi ngoba bathi sitshele-ke sitshaba sekhethu nangabe mhlambe bakhona abafuna ukufaka ihelebho akhe bazameni-ke bahelebheni-ke bayatsho ukuthi bayekwazile ukuthi bayithole i-donation lapha nalapha-ke akusingangabo-ke akho bambe so Darman sibone-ke ukuthi kuya le hey this is not good guys akusindawo la kungahlala khona umuntu la ukhanselara wala kahle kahle bathize nguSibusiso mara uSibusiso bakwethu angifuni ukumkhuluma kumbi mara-ke akanandaba ngoba nefoni noma umdosela umtato akayiphenduli and akabuyi nakuwe khe ngicaleni umonakala ukhona ngaphakathi ukuthi ungangani izulu malinile kwamanzi angena ngaphakathi namasenke ayaphuma ya bakwethu sibona ukuthi it's better sinikhombise nina eningakhona ukubona ukuthi nokho le akusiyo-ke indawo yokuthi ngahlala umuntu kusesekhona nomlungu niyabona namasenke ukuthi avulekile umonakalo lo obekhona la ekhaya ube mkhulu-ke la ekutheni abazi nokuthi bona bangagcina akhe siphumele ngaphandle sibona ngapha emuva ukuthi khona-ke umuntu nangabe uhalele kwemusi umlilo lo uze wagcina ufike nangapha ngemuva iboda lichile reha yokudlala ngingabona nangapha ngaphandle sinikhombise ukuthi this is very serious. I don't know ukuthi nangabe mhlambe ngisaliphinda ngilibuyelela ukuthi nangabe mhlambe bakhona bafuna ukufaka ihelebho abachubeke balifake asiphumele ngaphandle sokubonani ngale-ke njengoba ngaphakathi senijudile-ke sokubona ngale ngaphandle ukuthi yini nani mhlambe abangatsho-ke nangabe bakhona abantu abangakhona ukufaka ihelebho siyabawa abantu bekhaya thana bekukhulunywa elinye ilimi ngagijime abantu masinyana bazokwakha ngoba kuneminye imihlobo ma bakhulumisa beza bagijima bahelebhisana mara-ke akhe siboneni ukuthi amaNdebele wangikhetha ukuthi bona bazokwenzani njengoba umunye wekhaya amotshakalelwe-ke akhe sizameni maNdebele sivusane bathi vuka Ndebele nangabe ukhona umuntu wekhaya owileko akhe nizameni nani-ke nivuke nimvuse njengoba sesivala ngokunjalo-ke siyatsho ukuthi ekugcineni kwelanga sizokhuluma naye usesi basitshele ukuthi
ngiyenjani Imbalandeli be-identical force ya manje sesifikile emaphethelweni endaba sisitholile iintatement zonke ezangapha ngekhaya njenganje sizokuzwa usesi ukuthi yena uzizwa njani and uthini and uthanda ukuthini emphakathini isibawo sakhe uzazitshwala yena ngingamkhiphela isibawo mina ki-identical force angikhiphi isibawo ngithumela umuntu azikhiphele yena isibawo njengoba size kuye sesi ungatsho-ke ukuthi wena isibawo sakho bekuba yini emphakathini wekhaya we-Dr. JS Moroka. isibawo sami bekuwukuthi i-JS Moroka yenze ngendlela beyikhulumile ukuthi izosisiza la ekhaya ilungise la endlini njengoba nibonile nani ukuthi kunjani into ebengibawa ukuthi basilungisele-ke ongasenani ngoba yabona amazulu ayeza namasenkela amaboda ayawa yoke into nje ayikho right Uzokuthola imoya emkhulu ayoflyela amasenke at least kuvaleke la kuvaleka khona khe kupesheke. Okay. ngoba mina ngimntwana esikolo kwanje ayikho minye into engizoyenza ngiyazifungela nami and mangicabanga ukuthi fanele ngibuye ekhaya uyabona nani ngibonile nani ngaphakathi ukuthi kunjani ngicabanga into eziningi ukuthi amaboda yokuwa nezulu liyeza so mara ekhaya sekhaya kona nami ngelinye ilanga kufanele ngilungise la ekhaya so mara kwanje abakhona ukuthi basisize ngiyarabhela. Okay, mphakathi wekhaya besibawa man bama small business aboso contract abakhona eDr. JS Moroka kanye nentodlwana ezincane ezikhona zabo masipala zabo my friend la emasipaleni wethu weDr. JS Moroka sibawa ukuthi sihelebhanini ke siletheni ama donation nabo makholana siyanibawa ke siletheni ama donation sikwazi ukwenza example kabanye bakwazi ukukhona basihelebhe nabo size sikwazi ukukhona sihelebhe ikhaya la ngaphani konje kwabanda la kwaSikhosana abasakhona ukulala safe ebusuku and ikhansela nalo siyalibawa ukuthi kelivele kelizosihelebha la ngoba solo siyalifuna silitholi sibawa khulukhulu ukuthi ke sihelebhaneni amazulu ayeza mphakathi wekhaya amazulu nakezako abantu abamaboda lazo bawela sibawa ukuthi ke nisihelebheni sibambisaneni and thoma namhlanje sibawa ukuthi nisukume nonke mphakathi wangapha ngeSorage nihlangane kwi-ward bani konje i-ward 3 le ya i-ward 3 or ward 4 khona lapho but ke siyabawa ukuthi nihlanganeni nizeni ke nenzeni meeting nimphakathi wala ke nihlanganeni ke nidonateleni bangaphana nabo bakwazi ukuthula ke nibasula inyembezi bafundisi nani baphathi bamabandla nakunje vane kufika isikhathi sokuthi sililo lesi esisibawa kini sibawa ukuthi ke nihelebhe nani bona ukuthi ningahelebha njani lena identical force ihelebha inkinga ezikhona ngekhaya okanye nongaboni kwelihlo linye futhi ihelebha necrime ekhona around Dr. JS Moroka ngiba ukuthi sibamsaneni kusuke ecaleni into ekugcinini ngiyababonga nalabo abalethi isanda bangagcini ngesanda kuphela